kinalasan ni wede sabab angan-angan ni paganting hatong sisiye duk makita siya ng buwan matsipasoman pag-asali. Sambato sa Rizal, ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Bilang panalian tabi kemo, Arabi, Bennalen teme Bisarai, bang para si ako aja rendangan, pikalan nakanak, kaptangan lay baliktad di bang si waktu ko ito. Sapagkat ang kabataan ngayon hindi napapag-asa ng bayan, kundi salot sa bayan at problema ng bayan, sapagkat hindi sumusunod sa batas ng Islam. Inin sa baban ka na katalaw ni Allah Ta'ala. Bukjay bisan taong numba si Allah Ta'ala. Wa Allah Ta'ala magbayin, wa qada rabbuka Allah ta'budu illa iyahu wa bil walidaini ihsana. Allah Ta'ala magkaka kita dak di dumba sa dia mani. Duk dak ni kita papap si dua mata tuade sina turkang mate. Biya aja makanan ku itu kita ulang bahaya. Biya aja makanan ku itu kita ulaput. Biya aja makanan ku itu kita magsadat. Wadapun anak muslimiyah. La wala wala quwata illa billah. May matatoy kami kalasan. To anong bi kami, pajium bi kami. Sabab may perkalainin kita di kami kundi kami wajibi. Biya aja makanan ku itu ngisi-ngisi matatuane. Sabab kita tidak saja duse. Biya aja makanan ku itu ininom newene patut kininumin. Biya aja makanan ku itu kinakan newene patut kinakanin sampai bukat lamot loroy ni pe. Sabab bang hati deh makasan yang inin sisiye amban sababan inin pindah tebi kahalanin adjaan tebi si madrasah kasara saraanin ha supaya tapinik tabi mahalal duk mabatalin mainnya jalo cellphone inan tananin dusa takaswain bisan ngalinga matatuain kena bisan pinakali pagke Mobile Legends sa osa inarapin. Allah Akbar. Nah, kok matindi. Ini kalam mapatutukuituhin. Iya sa pagpapapande sa dine. Bisa matatuayan gina bisin siya tao magpapap. Kung wow ta'ala magbahin, inna Allah ma'al muhsinin. Benal inna Allah ta'ala lusi mesya papap. Pagsakay ko ito, iya ini ng sandoin, iya kastelan sawain. Busang bating lisin, don't do unto others if you don't want to do unto you. Dahil nang si sawan, kaya mong bayang hindi ng sikaw. May matatoy kami kalasan, da kami pasagaran bisikalan kami ini. Paji umbi kami, turanan bi kami si madrasa, hasupaya tahatir tayo ng kami makasanyan kami ini. Wisa pangapis kulan turanan bi kami. Tungguan bi kami, wisa pangapadrasa pasagaran bi aja kami. Kaya gitan tu, hinargaan dudunyay magkalanyap do. Duk lahat temporary do, elaw akiratin niya panagnaan ne, kana hinapusan ne. Duk labi hab, elaw akiratin naman nunya ainin. Walal akiratu hayrul laka minal ula. Puas ambanian, bangpain pindahatan bindahel waman kamatay tambin, maid neku sikam kemon. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.